Als het tent niet lekker was, maar die als het tent was wel lekker. Amen. So groeten aan allemaal, familie, Brecht op Life, Mega Church, Bishop Raselen en die vrouwen na aanwezigheid is een groet. Amen. Kom misschien, als we handen met elkaar voor die engel van die huis, Bishop. Amen. Kom maar in hart gewerkt die week, die dienstige lijn. Kom misschien om nog zo'n lieflijke handenklap. Amen. Halleluja. Wauw. En dan voor Pastor Franklin, die oorziener wat die is. Amen. Kom eens even Pastor ook zo'n lieflijke hand in zijn vrouw. Zijn groet en zijn naam. Amen. En al die apostels, wat ons gezien hebben. Amen. Al die pastors, leaders, prophets, apostel, pastor Ashley, zijn groet. Apostel Federico, evangelist is een groet. Prophet is een groet. Pastor Charlton is een groet. Amen. Mijn goede vriend, Alifat van Kruijfontein af. Amen. En allemaal zoals ik en die wat die titel zet, ik geef ons ook een wonderlijke handenklap. Amen. Halleluja. Amen. En aan mijn vrouw is ook iets, aan mijn vrouw is ook gegroet. Zij is samen met ons. En allemaal van Faith Life was greeted in Jesus' name. Amen. Ik heb net zo een kort boodschap vandaag, amen. Ik gevaar is de Afrikaanse salving. En ik ga vloeien in die Afrikaans in. Amen. Die Heer gaat mij helpen om te vloeien in die Afrikaans in. Ons is een Delft, so you know, it's mixed. Dus ik moet hem zo gooien. So, als ik nou en dan Engels praat, is het dat ik wel moedig is. Amen. So let's read. Kom eens lees, amen. In ons lees, ik wil preek uit Lucas 10 uit. Ik wil preek van die goede Samaritaan. En de titel van mijn boodschap vanavond is Help Me. Dat is net Help Me. En ik geloof die Heer gaat iemand helpen hier vanavond. Amen. Ik geloof reden waar die Heer gaat je helpen. Die gaat niet een normale aanwissing. Iets gaan gebeuren met hier vanavond. Amen. Wie te verwachten dat God gaat iets doen. Amen. De Bijbel zegt, the expectation of the righteous will not be cut off. En ik denk dat bij van ons het al zo gewoon geraakt en kijken dat ons iets meer iets kan gebeuren. Amen. Maar ik geloof dat vanavond gaat de Heer iets speciaal doen aan u. Vooral die woord van de Heer. Zo iemand recht is om iets te ontvangen. Amen. Zo voor ik daar toe ga, ik ga naar Lucas 10 vers 25 lezen. Maar ik wil net beginnen bij een baie bekende schrift in Johannes 3 vers 16. Ons allemaal kennen nog baie mooi. Want zo heeft God die wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Seun gegeven, zodat elkeen wat in hom geloof, niet verloren mag gaan nie, maar die eeuwige leven kan hê. Amen. So, mijn claim is vanavond op die eeuwige leven. Alright? Dan lees ons in die Bijbel van Lucas, dan lees ons Lucas 10, vers 25. Halleluja. En dan sê daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan om hom, Jesus, te versoek. Deur te sê, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe? Die Engels sal sê, what must I do to inherit eternal life? Die ander Afrikaanse weergawe sê, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf? Right? En hy antwoord hom, wat is in die wet geskrywe en hoe lees jy? En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê, uit jou hele hart en uit jou hele siel, en uit jou hele krag, en uit jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Vers 29 sê, maar hy wou homself regverdig. Hy stry nou met Jesus, hy wil homself regverdig. Sê, baie keer wil ons homself regverdig teenoor God. Hy wil homself regverdig. En hy sê, wie is my naaste? En dan vertel Jesus hom die storie van die goeie Samaritaan. En Jesus antwoord, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho. En onder rowers geval. En nadat hy hulle hom uitgetrek,
en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. Geseën is die woord van die Here. Kom ons sluit ons oë en ons bid. My Vader, Father, we thank you for your word. Ons dank U vir die woord, vir die lewe wat in die woord in is, die redding wat in die woord in is, die genesing wat in die woord in is. Mag die woord spreek tot harte en tot lewens. Mag niemand hier uitgaan sonder die ewige lewe vandag. Ek bid dit in Jesus naam. Amen and amen. Hallelujah. So family, very quickly, net in 'n paar minute, lees ons die interessante storie van Jesus. En die man kom Jesus toe. Jy weet die Fariseërs het nie so baie van Jesus gehou nie. En die ou traam vir Jesus te trick. Hy vra vir Jesus die volgende vraag. Hy vra, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe? Die Bybel sê hy was 'n wetgeleerde. Maar wat hy eintlik vra, gee homself eintlik weg. Because deur die wet kan mens niks beërwe nie. Deur die wet moet hy werk vir alles. Deur die wet moet hy perfek wees. Deur die wet moet hy in jou eie werke iets doen om gered te raak. En hy vra van deur sy vraag klaar. Hy's 'n geleerde man, maar sy vraag jou maar klaar weghaal. Dat hy moes nie gesê het by erwe nie. Hy moes gesê het, wat moet ek doen om die ewige lewe te verdien? In ander woorde, wat moet ek doen om te verdien om hemel toe te kan gaan? Maar wat ons allemaal weet is dat niemand van ons kan goed genoeg wees om dit te kan doen nie. En Jesus trek toe vir hom en Jesus vraag vir hom, wat lees in die woorde? Ja, ek moet die Here my God lief hê, ek moet my naaste lief hê. Maar wat hy nie weet is dat daar is meer wette as net daai 10 gebooie. In die wet, daar is 613 wette wat mens moet onderhou. En die Bybel sê, as hy die wet in een plek verbreek, dan verbreek sy al die wette. Meaning, as hy een keer gesteel het, dan means hy het gelieg, het means hy het mense doodgemaak, het means hy het al die wette verbreek. So, niemand kan actually gered word deur die wette. Do you understand? So, Jesus trick actually die man. Daar is 'n wet wat interessant is, wat sê, selfs 'n foolish thought, wat is foolish in Afrikaans? Selfs 'n simpel gedagte is 'n sonde in God se oë. As 'n gruwel, ek weet nie wat ek hier nie, maar ek het al 'n paar dinge gedink aan. Wat nie so 'n goeie plan was nie. So, hy vra homself eintlik vas. Maar nietemin, Jesus praat aan met hom, because Jesus weet dat hy vra 'n baie belangrike vraag. Jesus kyk verby die vraag, al is die man cynical, al is hy funny, al is hy hypocritical. Jesus kan sien dat die man se bekommernis is sy siel. Dat hy besef dat al gaan ek na die tempel toe, maar ja, my lewe is nie reg met God het. Al het ek al die dinge gedoen, die wette volhou van Moses, ek is nog steeds nie gered nie. Dis hoekom vra hy van Jesus, wat moet ek doen? You know, is interessant dat 19 keer in die Bybel het mense na Jesus toe gekom om te vra. A question pertaining to die ewige lewe. Amen. Halleluja. En vir my was die vraag wat my altyd gebodde het toe ek jong was. Dat as ek moet doodgaan, gaan ek hemel toe of gaan ek hel toe? Because die gospel wat ek, of die evangelie wat ek ontvang het, het nie kleer vir my gemaak het. En het nie kleer gemaak dat hoe mens die ewige lewe moet ontvang het. So ek was nooit seker het. Ek was altyd geworry en actually die worry het my na die Here toe gebring. Because it was die questions dat ek myself gevra het ek die ewige lewe? Is ek gered? Die questions het my gedryf na die Here toe. Halleluja. So, om iets te merit, om iets te verdien deur die wet, moet 'n mens perfek die wet hou. Jy moet elke dag, elke oomblik, elke minuut vanaf jou geboorte tot die dag wat jy sterwe, moet jy nooit 'n sonde gedoen het om die ewige lewe te kan verdien nie. Maar sy question was, hy het gevra, erf. Nou om iets te erf, moet sy die persoon se kind wees. Of sy moet die persoon se familie wees. En om iets te erf, moes iemand doodgegaan het. Ek wil graag aan die blikke. Om iets te erf, moes iemand hulle lewe neergeleg. En
iets aan jou naam ingesit het. Zodat wanneer hulle doodgaan, jy ontvang wat hulle vir jou agtergelaat het. Maar ek is so bly dat my Bybel sê, dat hulle wat hom ontvang het, en wat in sy naam geglo het, sal hulle en hy die reg gegee, om kinders van God genoeg te word. Ek is amper daar. Bid vir my. So, hulle doen het quick. You came for this. I also came for this. So, pas het Satan, hulle doen een survey tussen mense. Om uit te vinden wie van die mense is 100% seker dat hulle gaan hemel toe. Dat hulle het die ewige lewe. Can you believe 90% of people are not sure that they have eternal life? 90% van mense is nie seker dat hulle het die ewige lewe nie. Dit is my job vanavond om seker te maak dat elke van ons wat hier sit vanavond het die ewige lewe. Dat jy seker kan wees. Kan jy amen sê? Die Bijbel sê in Johannes 1 Johannes 3 vers 14, het sê, we know that we have passed from death to life because we love each other. So mense kan weet, hy sê, we know. 1 John chapter 5 verse 12 says, whoever has the Son has eternal life. Hy wat die Seun het die ewige lewe. So mense kan seker wees. En hy wat nie het die Seun het nie die ewige lewe nie. You can be sure that you have eternal life. Then John chapter 5 verse 24. Jesus said, whoever hears my words and believes me, believes who sent me, has eternal life and will not be judged, but has passed from death to life. So mense kan seker wees dat sy hoef nie daar te sit en te worry dat sy het die ewige lewe nie. As jy so seker te wees. Amen. Ek gaan doen 'n challenge op myself. Ek is nou weer klaar vir my. Ek gaan doen wie ons is gebless gewees klaar. Ek gaan doen 'n studie. Ek gaan dan ChatGPT. Net for fun. En ek gaan check wat sê ChatGPT vir jou? Hoe kan jy seker wees dat jy het eternal life? So how do I know I have eternal life? If ChatGPT reply me met 4 punte. Amen. ChatGPT said the first point or sign that you have eternal life is that you've put your trust in Jesus Christ. Meaning, laat sy weet is gered nie deur jou eie werke nie. Nie deur jou eie dinge nie. Daai is 'n foundational truth wat in ons in moet wees. Dat ek is gered deur my eie dinge nie. Because niemand van ons kan perfect wees en kan die wet vervul soos hy. Hy het gekom om die wet te vervul. So ons sit ons trust in hom en heeltemal nie aan my werke nie. Wanneer ek voor God staan die dag moet dit wees omdat ek aan hom vertrou het, omdat sy bloed my skoon gewas het, nie deur my eie werke nie. Die Bybel sê all have sinned and come short of the glory of God. Almal het gesondig. Dit is kom kort aan die glorie van God. So the first step is you put your trust in Jesus for your salvation. Amen. Die second ding wat ChatGPT gesê het, sorry maar dis in die Bybel, ek het ook dit gesê. Hy sê it's a change life. Point number 2 is as jou lewe het verander. Dit is 'n sign dat dit oorgegaan na die ewige lewe toe. Dat jou lewe het verander. Sy sê meer dieselfde mens wat sy was nie. Sy doen nie meer dieselfde dinge wat sy gedoen het nie. Sy gaan nie meer dieselfde plekke nie. Daar het 'n verandering in jou lewe gekom. Die skrif sê as enige iemand in Christus is, as hy 'n nuwe mens, die ou dinge het verby gegaan. En kyk, alles het nie kom word. Jy sê dinge kom raak nie in jou lewe. Dis wat sy weet, sy is by God. Niemand het sy aanhou. You see, because baie kere, die Bybel sê, die man het homself geregverdig. Baie keer praat mense hulle self uit, die kingdom uit. Hulle sê, ek is alright, God verstaan my. Maar die Bybel maak het clear dat daar moet 'n verandering wees in jou lewe. Dat is 'n teken dat dit 'n nuwe schiksel kan word. Sorry, ek sê kwaad, ek preek maar net, alright? Yeah, don't worry.
Amen. Amen. Sê vir jou neighbor, ons lewe moet verander. As 'n teken dat ons het die ewige lewe. Die ewige lewe is iets wat in jou gees in ontvang het. As iets nuut wat in jou, as 'n nuwe werk. You understand? So baie keer voel ons even ek kom kerk toe. En vanoggend stap ek voorbij iemand zijn kerk, een vriend van mij is bij een zekere kerk, ik ga niet zeggen, ik zijn naam. Hij zei die kerk is, maar die kerk is gesluit. Ik was een paar weken, de kerk is gesluit. En hij zei 10 o'clock, is de kerk gesluit. Hij zei nee, from 9 to 10 we are out. Dat is weer bij de huis. Hij zei andere kleren, het is 10 o'clock en dan weer andere kleren aan. You see, jouw kerk kan jou niet redden. Jouw pastor kan jou niet redden. Jouw apostel kan jou niet redden. Jouw profeet kan jou niet redden. Op 10 tot hij zegt dat jou redt. Het is van jouw leven voor anderen. Dat is wat hier kan. En dan kan dit gebeuren. Niet in onszelf. Allemaal van ons in onszelf. Dat is ongemaakt. Dat was toen iets in onze binnenste gebeuren. Ik zeg vanavond gaat er iets gebeuren in je binnenste. Je gaat niet zelf hierin stappen. God gaat jou redden. Ik ga jou verlossen. Ik ga jou geleerd. Ik ga jou vrij maken. Halleluja. Praise the Lord. Dan. Hey. Klaar maar. You know, interessant Diana. Third sign that you have eternal life you've passed is that you love other people. Skill van you see, all people are born with a love for themselves and for their children. Dus lief jou kinders is deel van jou. But the moment you start loving other people, is a sign dat het oorgegaan in the eternal life van jou. Yeah. We know that we've gone from death to life because we love each other. As a sign. En dan die laatste sign is dat die Heilige Gees binne in jou getuig dat jy 'n kind van God. Romeine hoofstuk 8. Die Gees getuig teenoor ons gees dat ons is kinders van die Here. Meaning selfs binne in jou is daar gerusheid, jy weet jy's 'n kind van God. Niet jy kry drome dat jy's in 'n helling, jy kry drome dat as iets sluk jou in. No, that's not the child of God. Het mean dat die Heilige Gees praat of met jou dat jy nog een kind van God is. Amen. Halleluja. Het is tijd om zeker te maken. Het is tijd om zeker te maken dat je een kind van God is. Ik sta onlangs bij een begrafenis en het is een nieuwe apostolic funeral. Maar ik laat wat die preacher zei. Hij zei, bij mensen hier, hij praat de hoe Afrikaans. Dat is niet gereed voor hiernamaals nie. Ik zei, die hiernamaals. En ik zei zo lekker, jullie is niet gereed voor hiernamaals. I love this. Because it's true. Baie mensen prepare voor baie dingen. Ons kinders gaan school toe, ons het nou een stationery gekoop. Ons het die schoolskoenen gekoop, alles. Ons het hulle prepare voor dit. Ons gaan hulle net op die ochtend, woensdagochtend 4 uur in school. No, we prepare. Amen. Amos chapter 4 verse 12 says, prepare to meet your God. Ja, maak gereed. Maak gereed om jou God te ontmoet. En hoe mensen je moet gereed maken is om die leven waarvan ik nou te praten, om het nou te krijgen. Eternal life, die eeuwige leven is iets wat je moet krijgen die dag dat je doodgaan. Nee, is te laat. Het is iets wat mensen nou moeten ontvangen. Ik hoor een story van een man in Amerika, true story. Die man gaat skydiving. En 2 skydiving gaan toe prepare nou homself, want dat was een van zijn bucketlist dingen. Hij wil het gedoen het. Hij prepare, hij kreeg een plane booking. Hij zijn vrienden gaan samen met hem gaan. Hij heeft zijn boots aan. Hij heeft een GoPro gekoopt, die camera op zijn kop, zodat hij kan een video maken van alles. Hij heeft zijn suit, alles gekoopt. En dan gaan op die plane, this man is ready to go to parachute. Eerst gaan zijn eerste vriend, zijn vriend Jan, Polomakis say go. Ander vriend, een ander stijl. Allemaal is aan die liggen, hulle gaan, hulle hou hulle handen, hulle is aan die liggen, hulle move. En sy een vriend trek sy touw en daar gaan hy op. Ander vriend trek sy touw, daar gaan hy toe. Hy sy touw trek, toes daar niks. Toes daar niks, is a true story. He forgot to pack in his parachute. En hy het vergeet om my parachute op. He fell all the way, hy het geval deur een factory dak.
tot sy dood toe. Ja. Daai. Because he prepared in every way. Maar ek nie die belangrikste ding voorberei nie. Baie van ons hier berei klomp dinge voor in jou lewe. Vir jou kinders, vir jou marriage, vir jou family, everything is prepared, maar jou siel. Jou siel, ons dink die man is foolish, wat van jou? Wat in die ewigheid in gaan spring, sonder om ewige lief, sonder om jou siel recht te maak met God. Vandaag is die opportunity vir jou om je hart recht te maak met die Here. Dat is die belangrikste ding. En ek sê amen. Halleluja. Sê halleluja. Ja. So, you know, so Jesus moet die praat, kan ek al klaar. Hoe gaan hy so bindelijk kan? Nou, baie keer as iemand met jou praat, en sy begin gaan swap, want sy weet, dat is op jou. En Jesus praat van hom, en hy begin te swing. En, hy try homself justify, ja, maar wie is my neighbor, ek doen al die goed, hy trap questions. You see? Hy try homself rechtvaardig, en hy is enig wat mens nie moet doen, as hy by ewige lewe wil heen. Moet nie jouself probeer goed praat. Because dat is die meest gevaarlikste ding. Van wanneer mens voor Jesus gaan staan, gaan die woorde nie belangrijk wees. Ek laat wat iemand nou dag sê, die person sê, ons is gered, maar toe vraag hy, waar kan ons gered? Toe sê, dit is gered van God af, nie van die duivel af. Ja. Hy sê, because het is God wat jou gaan judge die dag. Ons is gered van die anger van God af. Ons is gered van die judgment van God af. Nie van die duivel af, so God red jou van homself af. Because hy moet jou judge vir die verkeerde dinge, maar hy is the righteous God. So God red jou van homself. Hy saves you from himself. So, nou verduidelik, nou praat hy met Jesus. En Jesus, toe hy nog weer sê, maar wie is my naast? Toe begin Jesus met een story. Ek hou van Jesus een stories. As jy saam met my. En die land ons al met die plein. Hy sê, Jesus sê, een sekere man kom van Jerusalem af. Dis waar die Samaritaan aankom. Goeie Samaritaan story. Sekere man kom van, Jesus begin het vertel die story. Sekere man kom van Jerusalem af. Op pad na Jericho toe. En die man weet dat hy is daar, omdat hy kom nou net uit Jerusalem uit. En hy is op pad Jericho toe. Because daar was die temple conference was daar geweest. Het was een feestdag. En so hy kom vanaf. En Jesus sê, en die sekere man val tussen diewe. En die diewe beroof hom. En hulle slaan hom. En hulle trek hom uit. En hulle laat hom half dood. Vertel Jesus die story. En dan sê Jesus, en op hyselfde tyd toe hy lê daar, toe kom daar per toeval 'n priester verby. Maar die priester stap die ander kant verby. Wat rede? Hoekom? Die leviet kom verby. En die leviet kom kyk net. Mens moet oppas vir mense wat net kom kyk wat gaan aan in hulle lewe. Hulle kom nie om jou te help, hulle kom net om te kyk. En die rede hoekom hulle kom om te kyk is sodat hulle kan gaan verdeel. Maar ander mense, per toeval kom die priester, per toeval kom die leviet. Maar dan sê die Bijbel, maar daar was een sekere Samaritaan wat op een reis was. Die priester was verongeluk daar. Die leviet was verongeluk daar. Maar die Samaritaan was gestuur van God af. Hy het vir 'n rede gekom. Hy het vir 'n missie gekom. Hy moes daar gewis het. Hy is gestuur van God af. Ek sê vir julle dat daar was nog 'n Samaritaan, sy naam was Jesus. Hy is ook gestuur van God af. He came from heaven to earth to show the way. Hy het hier gekom om ons te kom verlossen. Hy het hier gekom om ons te kom helpen. Om ons te kom redden. Om ons op te tellen. Toen niemand voor mij kan zien. Ik zei toen niemand. Toen niemand. Toen niemand. Toen niemand. Toen niemand. Toen niemand mij kon helpen. Toen niemand mij kon verstaan. Toen niemand wil mij samen met mij staan. Toen kom ik nader. En die Bijbel zegt, he had compassion on the man.
No empathy, compassion. Empathy, ek voel saam met jou. Compassion is ek kom om jou te help. Ek kom om jou situasie te verander. Ek kom om iets te doen aan die storie. Ek is so bly ek dien nou God wat kan iets doen aan die storie. Hy sê japeloos soos ander gode nie. Hy kan nie niks doen soos ander gode nie. Hy help jou in die situasie. Sê maar iemand, die Here gaan jou help vanavond. Die Here gaan jou help vanavond. Ek sê die Here gaan jou help vanavond. Die Here gaan jou help in jou huise. Ek sê die Here gaan jou help in jou kinders. Ek sê die Here gaan jou help in hy addiction van jou. Ek sê die Here gaan jou help in hy probleme van jou. Die Here gaan jou help in hy hofsaak van jou. Ek sien hoe kom die Here weer. Die goeie Samaritaan. Jy! Die goeie Samaritaan. Ek ken jy op vanavond. En ek verander jou storie. Hy kom by die man. En hy verander die man se storie. Die Bybel sê, hy bind die man se wonde op. Ek weet nie wat met hier gebeur het in die verlede nie. Maar ek weet dat God is in staat om die wonde op te bind van jou. En wanneer hy klaar is, gaan het lyk asof wat nog nooit gebeur het nie. Jy gaan dit nie kan onthou nie. Wanneer hy jou genees, is dat dan nou baas van Gilead. Wat die wonde van Israel kan genees. Ek sê, daar is 'n geneeser in die huise. Daar is 'n geneeser in die huise. Hy is 'n Samaritaan. Hulle sê van Jesus, is hy dan nie 'n Samaritaan nie? En het hy nie 'n duiwel nie? So dis hoekom Jesus die Samaritaan gebring het as 'n eksempel. Want hulle het van Jesus gespot en hy is 'n Samaritaan. Hoe sê hy maar is die Samaritaan? Want die Joodse man gehelp het is die Samaritaan. 'n Samaritaan is 'n half Jood en 'n half Griek. Net so Jesus 'n half man is en 'n half God is. Die Samaritane was gehaat deur die Jode. Net so Jesus gehaat was deur die Jode. Maar die Samaritaan het die man gehelp. Toe hy nie eens die man ken nie. Toe die man nie eens geweet het nie. Toe die man nie eens bewus was nie. Ek dank my God dat hy my gehelp het. En dat hy my gesterk het. Toe ek in myself kon gehelp het. Toe ek eers bewus was, het hy 'n prys betaal vir my. Ek sê die goeie Samaritaan. Iemand op vanavond. I tell you up. 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 Come on, die goeie Samaritaan. Die goeie Samaritaan. Die goeie Samaritaan. Hey. Hey. Hallelujah. 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 Naar die bergen. Daar zal de hulp vandaan komen. Mij helpen. Mij helpen. Mij helpen. Mij helpen. Mij helpen. And I said that later. And he walks with me. And he talks with me. And he tells me that I am his elder and the child. And I have. Zeg maar iemand die goede Samaritaan is hier vandaag. Zeg jouw neighbor. Ik weet niet van jou niet. Hij vat mij hier en hij zet mij daar. Hij draait mijn leven over. Hij is een goede Samaritaan. Hij is een goede Samaritaan. Zijn naam is Jesus. Ik zie zijn naam is Jesus. Zijn naam is Jesus. Zijn naam is Jesus. Zijn naam is Jesus. Hij maakt je ziek en gezond. Hij maakt je bende vrij. Give the Lord a praise. Give the Lord
God a praise. Hallelujah. 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 Hoekom voel ek nou iets God gaan vir my ook iets doen? Ek voel nou so lekker nou. Ek wil net jou preekie, maar ek voel iets gebeur hier. Ek voel al twee deurbraak hierso. Ek voel al miracle hierso. Ek voel goeie nuus hierso. Hey! Hey! You're my praise! Three people as my hand for now. As my hand for now. As my hand. As my hand. Hallelujah. 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 Iets maar gaan gebeur vandaag. Iets maar gaan gebeur vandaag. The definition van a miracle. Mariel means a minute. And Raquel means radical. It means a crazy thing happening in a short time. Ik profiteer oor die leven. Dat die weken, en die maand, en die oomblik, dat iets man in jouw leven gebeur. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Nou, is weer één ding. Die Bijbel zegt, Jody, the Bible says he helped the man. He helped him, man. He helped him. Yeah. There's a say, help me. Is it titel? He helped the man. But you know, that's different word for help. That's one word in Greek that means to stand by someone. To stand in someone. Ze hold it vast. Maar they niet vallen. Maar die woord help is niet die woord. Die woord help is to pick someone out of something that is too much for them. Die ding is te veel vir jou. Die ding kan sy nie handle. Maar die Here kom met jou op en daar staan. Ek profiteer daarna vanavond. Wat ook al te veel is vir jou in jou lewe. Wat ook al jou mind, jy kan nie slaap deur dit. Die Here haal jou uit die dinge en hy help jou. In hy situasie. It also
also means to help someone in a time of crisis. En die eerste campaign vir die jaar, release ons die miracle. Van nou af tot December. Want ook al aan 'n crisis voor jou staan, kom die goeie Samaritaan hier vir jou. Dan wanneer sy die bad news hoor, as hy sê my help is op pad. Wanneer hy situasie kom, as hy sê my help is klaar hier. Sê halleluja. Wanneer toch veel is vir jou. Dit is my help is hier. Ek sê amen. Hy tel die man op. Hy gooi olie op die man. Sy wonder. Die olie speed die genesing op. Jammer vir my Afrikaans. En hy gooi wyn in die man. Sy wonder. Van wyn is antiseptic. Het maak die kieme dood. Het maak die duivels dood. Maar ook al duivel daar nog wil in jou leven operate. Na vanavond maak ons elke duivel dood in Jesus' naam. We rebuke them and remove them now. Now in Jesus' name. Hy sit die man op sy eie, hy sit die man op sy os, op sy donkie. En hy vat die man na 'n herberg toe, in. En hy betaal die mense. Ja, as daar nog iets nodig is, betaal hy. You know, wat ek love is, hy los die man in die pad. En baie keer gee ons ons harte vir die Here, maar ons bly nie in die herberg. Die is die herberg. Wat even nie genees was op die pad, die gaan genees wees in die kerk. Ja, toe week wat hy kom, genees die Here iets met. Maak die Here iets met die heel in jou lewe aan. Bly in die herberg. Moet jy uit die herberg gaan. Kan jy amen sê? Okay. Wow. Let me close this message. Kom ons sluit die boodskap met die vraag waarmee ek begin het. Wat moet ek doen? Die ewige lewe te beërwe. Ons is hier, maar as mense wat weet hulle harte het nie vrede met God he. Hulle weet dat hulle is nie seker dat hulle die ewige lewe het. Miskien het jy beste probeer. Ja. Miskien het jy gedink as soos 'n toets eendag, as ek voor God staan, as my goeie werke meer as my slegte werke gaan hy my vergewe. Maar ons is gered deur ons eie goeie werke nie. Ons werk is soos vuillappe voor God. Ons het sy lewe nodig. En vandaan offer ek vir u die ewige lewe. Om Christus aan te neem. As u zaligmaker. As u Here. Om 'n nuwe lewe te ontvang. Wanneer jy uitgaan, gaan jy 'n nuwe lewe hê. Hy sê dat God vir jou wil gee. Dit is die mees belangrikste ding wat jy moet hê vir my. So kan ek vra, kan ons almal as oorsluit en as 'n hoofde buig. Baie vinnig as jy hier is. En ek wil sê, pastoor, bid saam met my. Ek kan net jou oor 12 minute dink, ja. Pastoor, bid saam met my. Ek wil my hart vir die Here gee. Ek het die ewige lewe nodig. Ek wil vrede maak met God. Vandag is die opportunity. Ek wil sê, bid saam met my, pastoor. Jy hoef nie vanaand bekommerd te wees dat jy hel toe mag gaan nie. Wat is die punt om in die huis van die Here te wees en dan gaan sy hel toe eendag. Ek wil sê, ek is hier, pastoor, bid saam met my en van my hart vir die Here gee. Ek het die ewige lewe nodig. Ek wil seker maak dat ek die ewige lewe. Is daar iemand soos hy is, net waar jy sit, lig vir my een hand op, lig my hand by jou hoog op, lig my hand by jou hoog op, ek sien jou hand, lig jou hand, pastoor, bid saam met my, bid saam met my, I see your hand, my dear, ek sien jou hand daarachter, I see your hand, lig jou hand op, baie vanaf, wat seker vandaan, baie van ons is hier, maar is die seker, maak seker vandaan, lig jou hand by jou hoog op, so dat jy by jou hand kan sit, ek sien jou hand, my dear,
Stop to be honest, as you and die Bijbel zegt die mannen om zichzelf proberen verder. Kan je als mannen die helpen is doen? Just lift your hand, one more time, lift your hand. Pastor, pray with me. Pastor, wat er bij zien aan. Amen. Kan ik voor als je hand gelag hebt, gewoon niet bang is in de kamer, is ik dezelfde doen. Kom gewoon naar voren toe naar mij toe. Ik wil bid samen met je, ik wil bid voor jou, right? Come my dear, come my dear. Dat is hier naar mijn kant. Please come, please come. Please come. Come on to Jesus. Come my dear. Come my dear. Come on to Jesus. Allemaal gaan staan. Thank you, my dear. Thank you, my dear. You did a very good thing today. Ik wil even vragen of die persoon langs aan je. Vraag van hem, moet je daarvoor is? You need to go. En dan als ze zelf wil komen, stap samen naar voren toe. Bring them to the front, okay? Do me that. Wie is een goede Samaritaan voor iemand langs aan jou? Just turn around, ask two people, ask two people, ask two people. Ik geloof dat er nog een paar mensen zijn. Er was nog 5 mensen wat er komen. Amen. Just speak to them, just speak to them. Bring them to the front. Bring them to the front. Bring them to the front. Let's go back home. Come to the front. Come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus. Make way for them. Listen behind you. Make way for them. They're coming. They're coming. They're coming. Give him. One more time. Come to the front. Come to the front. Come to the front. Come on to Jesus. Come here. Job there. That's the most of the 3 mensen wat nog moet komen, you know, one time I was standing like this, was ik zaten maar samen, ik was aan mama's vereniging, tent, mijn eerste tent dat ik preek. En voor ik mij aan te komen, voor ik wel bid, zei die heilige geest met, daar is nog een jongman wat moet komen. Dat jongman kwam uit die crowd uit. Hij was 8 jaar getrouwd, denk ik, hij die kinders gehad heeft. Stijgend in die week, afvallig. En hij komt die dag uit. Ik zei, is one come. Ik leg mijn hand op hem. Hij stuurde mij, zo 3 maanden later, stuurde mij Facebook inbox. Dat is nou nog op mijn inbox. Pastoor, ik heb mijn hart voor die lichtje daar aan. Zei, ik is terug in die keken. Ik heb zondag gepreekt. Voor 8 jaar kon ik niet kinders krijgen. Hij zei, ik heb een zientje op pad. Zei, ja, hij zei, ik heb een promotie gekregen bij die werk. Van een nieuwe leven begint. So that's what I'm saying. Dat is tenminste nog 3 mensen wat nog komen. So very quickly, voor die tent klaar maakt, I want you to come very quickly. We gaan er nog 1 keer zingen en dan wil ik even uitkomen. Just come to the front, sing it. Come on to Jesus. Come front, come to the front, come to the front. Jesus is calling you. Ik wil jullie verzekeren, zoals jullie bezig zijn met God, weer God bezig is met jullie. En na vandaag, geloof van mij, jouw leven gaat eerst jaren wissen. Jullie zijn de kerken waar een familie is. So, follow your pastor. Hij gaat jou lichten, leren geven. Maar nou zoals ik gaan bid met jou, gaan daar iets in jouw binnenste gebeuren. Of veranderen gaan plaatsen. Je gaat niet dezelfde reis toe vandaag. So just close your eyes, maak het u op. Bid het achter mij. Say, dear Lord Jesus. Dear Lord Jesus. I come to you today. I come to you today. Just as I am. Just as I am. Vergeef mij van mijn zonde. Vergeef mij van mijn zonde. En neem mij aan. En neem mij aan. Als uw kind.
as u kind. Geef my die ewige lewe Gee my die ewige lewe. van vanaand af. Van vandaag af. Ek is die kind. Ek is u kind. Ek sal u volg. Ek sal u volg. Ek sal u dien. Ek sal u dien. Met u help Met u help. al die dae van my lewe. Al die dae van my lewe. Sê Satan, Satan, haal jou hande van my lewe af. haal jou hande van my lewe af. Ek behoort aan God. Ek behoort aan God. Amen. Let us just pray for you, Father. I thank you for everyone. Okay, dankie vir almal om te kom. Dankie Here vir die groot werk wat U vanaand in hulle lewe gedoen het. Here, hou hulle versterk hulle in die naam van Jesus. Wat ook al addiction in hulle mag wees, wat ook al probleme in hulle lewe is, ons bid dat U hulle sal help. Ons bid dat U hulle storie sal verander vir ons U woord. En bly met hulle, laat hulle U teenwoordigheid voel. In Jesus' name. Amen. Bishop, are we going somewhere? Go hands on them. Amen. Alright, Patrick, kan ik vragen ons allemaal net als een family zijn? Gaan ons net die wees? Wonderful, oké. Hulle gaan informatie vat, zodat hulle kan vir u opvormen, oké? Alright, hulle, dis die herberg. So hulle gaan vir jou die herberg gaan sit om jou te help. So kan ons net, gaan ons daar toe gaan? Oké, kan ons allemaal net daar kan toe gaan, asseblief, net die so. Alright.